Umunsi mwiza kuri mbiwe mukurikira Intego TV tubana buri munsi kuri channel. Ndagusaba gukora subscribe ubundi tubana uyu munsi aho ngiye kujyana muri Ukraine. Intambara imaze amezi 7 yakomeje. Kuri ubu President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye Vladimir Putin w'Uburusiya kudakoresha intwaro kirimbuzi mu rugamba cyase mu ntambara yatangije mu gihugu cy'igituranyi cya Ukraine. President Joe Biden wa Amerika yaburiye Uburusiya kudakoresha intwaro z'umumara cyangwa intwaro kirimbuzi zitaraswa kure mu ntambara muri Ukraine. Mu kiganiro CBC News, Biden yavuze ko igikorwa nk'icyo cyahindura isura y'intambara itandukanye n'ikindi cyose kuva mu ntambara ya kabiri y'isi. Ntabwo yavuze icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakora mu gihe izo ntwaro za kirimbuzi zaba zikoreshejwe, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu bitunze intwaro kirimbuzi nyinshi mu isi. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, ubwo Vladimir Putin w'Uburusiya yatangizaga ibitero bya gisirikare kuri Ukraine, yategetse ko intwaro kirimbuzi z'igihugu cye zitegurwa bidasanzwe nyuma yo gutera Ukraine kugira ngo yitegure intambara neza. Icyo gihe yabwiye abagaba b'ingabo ko ari ukubera amagambo y'ubushotoranyi b'ibihugu by'uburengerazuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, sinsiga Ubufaransa. Intwaro kirimbuzi ziri mu isi kuva mu myaka 80 ishize, kandi ibihugu byinshi bizubena nk'izo kwirinda no gusigasira umutekano wabyo. Gusa muri rusange habarwa ko Uburusiya bufite imitwe 5977 by'intwaro kirimbuzi nk'uko bivugwa n'ihuriro ry'abahanga muri siyansi muri Amerika. Gusa abahanga bitekereza ko hari ibyago byinshi bijyana no gutunga izi ntwaro za kirimbuzi. Reka turebe gato igereranyo ry'intwaro kirimbuzi ku isi tangwa n'abahanga muri siyansi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya buza ku mwanya wa mbere, bufite ibisasu birenga 5977, bigakurikirwa na Amerika ifite ibisasu barirwa mu 5428. Ubushinwa buri ku mwanya wa gatatu, aho barirwa mu kugira ibisasu 350. Hakurikiraho Ubufaransa bugaragara ko bufite ibisasu bibarirwa muri 290. Ubwongereza bugakurikira Ubufaransa ku bisasu 225. Nyuma yaho hakaza Pakistan ibarurwa mu burengerazuba bwo hagati, ibarurwa ko ifite ibisasu bya kirimbuzi bibarirwa mu 165. Pakistan ikurikirwa n'Ubuhinde, ibarurwa ko ifite ibisasu bya kirimbuzi bibarirwa mu 160. Ibi byose bikurikirwa na Israel ibarurwa ko ifite ibisasu 90, ndetse na Korea ya Ruguru ibarurwa ko ifite 20. Ibi ni ubushakashatsi bwakoze na Federation of American Scientists isanzwe itangaza amakuru y'ibijyanye n'intwaro za kirimbuzi. Gusa izi ntwaro zirimo amoko abiri. Hari intwaro za kirimbuzi zitaraswa kure zikoreshwa gusa ku rugamba rw'impande ebyiri zihanganye, zitandukanye n'intwaro kirimbuzi z'ingenzi zishobora kuraswa kure cyane zikaba zanateza akaga ku ntambara nini ya kirimbuzi. Izi ntwaro ni nk'izakoreshejwe mu ntambara y'isi ya kabiri, ubwo Amerika yarasa ku mijyi ibiri y'Ubuyapani, Nagasaki na Hiroshima. Kugeza uyu munsi mu 2022 ingaruka ziracyagaragara ku baturage batuye iyi mijyi. Mu kiganiro na CBS kandi ubwo yari mu ngoro ye ya White House, Joe Biden yabajije icyo yabwira President Putin mu gihe yaba atekereje gukoresha intwaro kirimbuzi muri Ukraine. Ati have niko Biden yasubije, asa nk'uwerekana ko ibyo bintu byaba biteye ubwoba. Yasabazwa ingaruka zaba mu gihe Putin yarenga uwo murongo. President Joe Biden yasubije ati, uribaza ko nabikubwira niyo naba mbizi neza? Birumvikana nabyo ndi bukubwire, gusa byagira ingaruka byakamaganwa ku isi kurusha ibyigeze baho mbere, kandi ingaruka zabyo zabaho bitewe nuko byaba bingana. Intambara muri Ukraine ntabwo irimo kugenda nk'uko Uburusiya bwari bwarabiteganyije. Mu minsi ya vuba nibwo twabagejeje inkuru ivuga ko Ukraine yisubije ahantu hari harafashwe n'Uburusiya harenga kilometero kari 800 zireye mu karere ka Kharkiv. President Putin kandi yashimangiye ko nubwo Ukraine irimo kwigaranzura bitazabuza Uburusiya gukomeza ibikorwa byayo mu burasirazuba bwa Ukraine, cyane cyane mu ntara ya Donbass. Mu kwezi kwa kabiri kandi ndavuga Gashyantare 2022
Nyuma y'iminsi mike Putin atangije urugamba muri Ukraine. Hari inkuru ya BBC yasohotse ivuga ko yasohotse yibaza niba kuko Putin ashobora kurekura igisasu kirimbuzi. Yanditswe n'umwanditsi w'umuhanga Steve Rosenberg uzwiho kwandika inkuru zicukumbuye za politiki. Yatangiye agira ati, ntabwo nari nzi ko Putin yakigarurira Crimea. Mu 2014 yarabikoze. Sinari ko yashoza intambara muri Donbass mu burasirazuba bwa Ukraine. Yarabikoze. Sinari ko yatera Ukraine ku mugaragaro byeruye. Yarabikoze. Ibi byose rero bituma nemera ko Putin ashobora kuzakoresha intwaro kirimbuzi. Ibi ngo yabihereye no ku magambo Putin yavuze akimara gutera Ukraine, avuga ko intwaro kirimbuzi zikwiye gutegurwa byihuse. Kuko aya magambo kubera amagambo y'ubushotoranyi ya NATO n'abategetsi bo mu burengerazuba bw'isi. Dmitry Muratov, umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Novaya Gazeta uherutse guhabwa igihembo cy'amahoro cya Nobel, yagize ati, amagambo ya Putin arumvikana nko kuburira intambara y'intwaro kirimbuzi. Yongeraho ati, muri ririya jambo yatanze mu kwa kabiri, Putin ntiyavugaga nk'umukuru wa Kremlin ni ibiro bikuru Perezida w'Uburusiya akoreramo, ahubwo nk'umutegetsi w'isi. Mu buryo nk'ubwo nyine imodoka ashobora kuzunguza imfunguzo z'imodoka ye ayiratira abandi, niko Putin yariho azunguza buto y'ibisasu kirimbuzi. Yavuze kenshi ati, niba nta Burusiya kuki haba hisi. Nta muntu wabyitayeho, ariko ibi ni ukuburira ko niba Uburusiya budafashwe uko bubishaka, ubwo ibintu byose bizasenyuka. Mu mashusho mbarankuru yasohotse mu 2018 agaragaza Putin ari kuvuga ko igihe hari uwagerageza gusenya Uburusiya afite uburenganzira bwo kumusubiza ndetse akamukubita hababaza. Twihuse ukagera mu 2022 Putin yagabye ibitero byagutse kuri Ukraine, ariko ingabo za Ukraine ziri kwihagararaho uko bitari byitezwe. Ibihugu by'Iburengerazuba mu buryo bwatunguye Kremlin byafatiye hamwe ibihano bikomeye Moscow, nubwo kugeza uyu munsi ibihugu by'Iburayi byatangiye gukuraho bimwe mu bihano kugira ngo byongere kubona ibicuruzwa bituruka muri Ukraine birimo amavuta na gaze. Pavel, umusesenguzi mu bya gisirikare uri mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow, yavuze ati, Putin ari ahantu hatoroshye, ni amahitamo menshi asigaranye. Mu gihe Uburengerazuba bwahagaritse imari ya banki nkuru y'Uburusiya, urwego rw'imari rwabo ruragwa. Ibyo bituma system idakora. Inzira asigaranye ni ugufungira gazi Burayi. Yizeye ko bishobora gutuma abanyaburayi bacururuka. Iyi nzira ni ukurasa igisasu kirimbuza ahantu mu nyanja ya ruguru hagati y'Ubwongereza na Denmark. Akareba igikurikira. Reka turebere hamwe, ese Vladimir Putin w'Uburusiya aramutse ahisemo gutera igisasu kirimbuzi, hari umuntu muba hafi ye babimushishikariza cyangwa babimubuza? Dmitry Muratov, usanzwe uzwi nk'umwanditsi mpuzamahanga, ati, abategetsi bakuru mu Burusiya nta na rimwe baba ku ruhande rwa rubanda, buri gihe baba bari ku ruhande rw'umutegetsi. Kandi Vladimir Putin ni umutegetsi w'imbaraga zose w'Uburusiya. Iki ni igihugu gifite inzego nyangenzuzi. Ibiro bye Kremlin nibyo bigena byose. Pavel kandi ati, nta muntu witeguye guhangara Putin. Turi ahantu hatoroshye. Intambara muri Ukraine ni ya Vladimir Putin ubwe. Niba ageze ku byifuzo bye bya gisirikare, ahazaza ha Ukraine nk'igihugu cyigenga hari mu kaga. Niba atsinzwe intambara akanayitakarizamo benshi, ubwo nuko ashobora gufata icyemezo giteye ubwoba, cyane ko interuro ntiyabikora, kuri we ntigikora. Hari n'izindi nkuru zitandukanye zivuga ko Vladimir Putin aramutse yemeye kurekura intwaro kirimbuzi akazikoresha muri Ukraine, ibintu bishobora gutuma intambara y'isi ya gatatu itangira, cyane ko byinshi mu bihugu bitandukanye bigize umuryango BRICS bishobora kumutera inkunga ndetse bagahangana n'umuryango NATO nk'uko byagenze mu ntambara ya kabiri y'isi. Iyi ni Intego TV.